جامسبور. تقدم لكم رابح سعدان، الملقب بشيخ، ولد في 3 مايو عام 1946 في مدينة باتنة الجزائر. بدأ مسيرته الرياضية كلاعب في مولودية باتنة منصب مدافع محوري، وهو مدرب سابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم. حصل على عدة ألقاب أفريقية وعربية كان آخرها مع وفاق سطيف الجزائر. Jamsport vous présente Abba Saadan. Surnommé Cher, il est né le 3 mai 1946 à Batna, en Algérie. Il a commencé sa carrière en tant que joueur au Mouloudia Batna, évoluant au poste de défenseur central. Il est un ancien entraîneur de l'équipe nationale algérienne de football. Il a remporté plusieurs titres africains et arabes, dont le dernier avec l'ES Sétif d'Algérie.